dollar mu na dollar endru 4 cedi say dollar was 17 cedi kupa yedi bo asu ye ton 20 cedi kwala iko school bi na obi an oto mi to mani ba yedi ko school mi be ko SS3 bi ko SS ko 1 month o be 3 months mi di no ko studies a month bi ya 3 million omu mi enu mi tu 18 million omu ye ntafo ti mi de mi bre e wo madjuma mu stamina edinti be ma kran si pedium be ma some person obo wale biom mi say system na edi I hard say mama ni nya like biom system na edi okay enti si awukwa unya hwe u dress say dem kura be ma so pe adentia say mama ka so wasaba bi wa sebe mi mum de ontimi ma bio if you do mama kwati mi oge wiase nyina bedi di atem say Ghana for yenwene minti bi dan pani samo me be wiase am cha se me to aba me hu aban a wo campaign channel nyonko ono ana ban okay ono na di levi bae levi no so no asabo be yefro wo ye youth a e so odwen ho wana de betting tax bae wa wo san ba so be yefro asamo kro kaya me twa me nsoma me se ntuma ba man say ye gusa wo say enemle mi yi tax ni we ni free so a wo say na so yi free so a obeden wanya manifesto atlo that means why na service onwe ya ho ta president onye leader so be di anim nipa bi obegina NDC enema to aba ma no ye bayifo wa obegina NPP aba edini ma to aba wo ye bayifo cause mo pese Ghana be koso Bawumia nana adomo ba no nana adoma ye hu se Bawumia na aba ye de onu na ye economic ayi cha so onu kra de na so bi mada okay onu no so aba ji Ghana man na so aba ye madam ana wajai ye friends ayi no dollar some waka de geta Ghana ye ho chi ya kwom de wase de geta bla madam ja ye ni abe omo de 1 billion kwa China amba so nya 3 billion na aman so ji kakra firima na mo kekam sa na ko me ko fa de 1 cedi a mo so ba ji 2 cedi no beto a no ato 1 mi bu a so ko bu obi sa na editi o man mu mama onua na eko so mama ye 101 po ya be hwehwe ni atoa mama wana ya be hwehwe atoa mama semunu ni se kromo edin bela akosoro ye kanyina nipa bu aduase na sumosi onti obi a case na yesu ye blokoto ade ne 1 cedi o tiro be ko 2 cedi udi ba na uto a obi ba be to cedi boy edi no wajama no ko asagro message hwe chiriana awusia for the TV ye TS Mountain so ye bisa manfo agentre de fa abato ya ye ba beti sisi ye Generalist Park and I just say ye bisa manfo agentre e fa abato no ho sa afiwe no ye to e de amaye John Mani Mahama anase Bawumia entina so ana anti kame ho ni ankwaje manfo agentre mi di ye de akosi aboaje wa akumi the show sister di mechi na yenko mimi si Mahama na eba se me some say dentia mama asia ni say ye wo krom ha ene ye to mu bag na 1.25 ene mwe 5 kg no po ye 1.25 ye di taxes inti ye nyoma ina ye de akosoro enti Mahama time ye hwe Mahama time na nda mimi say de metwa man Mahama enti Mahama time ne nda no utimu say Mahama time na ye eye 10 times 20 okay free education obusu ani bi ko me mai na akobi okay me some say there any reason me taxes na me tua bebrebe no di bi tua me taxes na dey bi dia wo Ghana enti anu ni free education e tua ka me taxes na tua ka Ghana sika no me taxes ka ho na ye dey tua me say hwehwe chiriana yes some oh yes some ko it mama abade mo de okay gidi kura okay pa na mamu ye de oh mama me wa Reassurance ya no ko be 20 years okay
Madam, first be cotton dress. The another board the ana near 22 million. Okay. And now all the 7,000. Yentimento. First who could I 300 cities ever be you for so cantama. Put to me on your mabbe. And on could 30 million it won't to me for the tongue. Over cry and talk. Never try and talk you, madam. Obi to me the beside the no one of one no jack. Only our place is scanning her. Only our baby or some she's scanning or bed. And to the my move and another by me 2016 was here to catch a comedy. Madam, other film sabri. Bibia boy did not get a come some men called Abama Mama a first Nanado. There be Bawumia crowd and why them. There be on a crowd on paper bintana. Okay, now what did you say you have done the man? What for you and the women I own? Libya done it. Oh, not be patch on me bow. Bawumia Nanado Mobam. Nanado my who said Bawumia and I buy the honor economic just on credit and so be mad. Okay. One of so about Ghana mine. Now so I buy madam. And I was your friends you know dollar some more can the guitar. Ghana ya which ya comedy was the guitar. Black madam Jaya ni comedy I blast the guitar. Hey, black madam, ni play any bro. Okay. And yet trabaros ya some more. There be and I was sitting on that swab. There be where there be obi am cry back up free education. Amu na prona kwala idi nana. Okay. Amu aprona dogo gomen. Galeni ayin katenkwani ya demo mu di nana. Madam Debbie, come on free education no school fees no kwa na ya he. Na ya he. Ana sa madam Jajai. Yani abranka safi we de yes some. Yani abranka santi mama amla maji ya na ya bre. Mama say. Eight na. Eh mani afra kura na mi abofo kura de miko. Asagro. Asagro yani eight na. Moba didn't have a beauty power, no muntie, near Casa Muntie. Yet your man is so be a what do your man couldn't ever come over be a good young lad. Yes, ever a young lad. You are no more Casaga and Mahama, or Sambian one my Faquam. Okay, that's a beer Faquam. Yet your man only Bawumia, or the Alcobosha assassin, and one you know be any as Madame Sana Bawumia, our infant, our crowd, our Ghana way, and your mama 24-hour economic war. Okay. Bawumia to us, Madam Aden. Okay. Madam Aden. Aden. Yeah, to us. Okay. Yeah, back. Okay. We are changing it. Yes. Okay. John Dramani Mama. Any honorable Achikote of Odododo. Yeah, but life. We are branching organizing the family Baraka Musa. Mama, I sure say you are the one Mahama. Very simple. Obeying is simple. Obeying is simple. Why you be that? And no better you do. Okay. System na identity. Ben my grand superbium. Ben my some person obo walebium. Mr. System na I had. Say mama na nyanya life. Nyanya life bium. System na identity. System na identity. Okay. And to see how kwa. Unya she. The sister dem kura be my super. Identity. System na identity. Fancy no kura podie. Ah, una no kura podie. More 100 Ghana. 200 Ghana. What a credit to go for. So system of woman kura to ayeshe no ba. Ah, into Mahama basta gidi. Hey, you know na kono ba it na. Number 8. Eyezu. Omani mo yede. Chafi we system. Okay. Bawumia ya drone pa. Yenim so betimi amagana akone nim. Yempa nkukọ nketenkete. Yempa obi oba sesika gu bari ayini. Poly tank. Yede ya pe Bawumia. Ye betu so ama na nkasa. Ye hwe nim tade abona wasaye no. Obedi so amaye. I from the Cosso. I'm up for worry. It's so be any lamb. It's yet a need general. Yelim some by Yaman Abroso. Yeah, that's true. About me, person, I'm up for worry. I'm up for worry. Worry. And you must so Cosso. As from this one, Mamo. Yeah, pay. How many more do you Mama Bayano? You
obeyi yeye egu nwura mu no nanado ba ye no beto aso a akiye nyina ye nanado achi so ene waje ni nyina wo nwura mu kosua mi so ba mi se na atwa kosua mi so 72 wo di back now see 355 omo nto mi wa ma 6 omo ko school ye say nanado ye to ma nanado ne nanado Bawumia man ne o match na o mo chinechi sa ka ho biem mama onua na ekọ so mama ye 101 po ye be hwehwe ni atoa mama wana ye be hwehwe atoa mama the best obia ni ye yinyanko pofuru mama na wo ho mawie ye yinyame fu mama na wo ho me kita 2 million me di nyama bebele enso this is 1,000 Ghana sa o be ti di ayi ama for say wi ase kwa animu ye nyini ti ye nyini na say ye ka sa nyama bo ye den ala ho e ba to enti sa ye na nanu mo breso kam obu yusu na mu odu enso enne sika ye yusu mu nyedu ukita 100 cedis kwa enti na ahwe won sem afi we ye sisem ye nto ma NPP for ye to mom afi ye system yo ya da se odo ewu e hia na se yezu o me omo mienu nyina munnimu bi omonnimu bi o wa de ntia me ya chada fan me ne chada na ahwe awuo ne dream no ye ade e beboa o minor to forever wonye omo dream o china ne bia o dream da chintime ono ne wo ye me de e policy na cheda wo de aba ama wo hu ni say ene wudi cheda echi a beboa yo kan ye me da kura ne wasi gold no nko a wo betimi de develop wo men ama ye ma me mo o nyenye mo bele ye nananu mo si so abele deflated besi no munya 100 million to ono wo betimi de gold no nko a asesa o mo shebele wo ye o ma diamond ma bauxite ma ko so entra o ma o man mu mpanimfo bi ntina ho ama nsu a wo nkura se ye nananu mo di domfuo nyina tana fo twam ye sitim akuye nkura asim akose ye nsuo nyina ene ye gina wiam ne ye citizens aduma wo ya anya ha da ye ne di chada da wo ma wono ane ye ne da ne so enye NDC enye NPP ye mpe obi a wa ye sakola se youth no ye ma ye ne na ho na ba na ye to wo no ye hwe se ye to aba for purpose ye nto aba for party ye ne abele pa enu ade na America na ye ne bilemu mesere o momfa nto wo ma me no mpanimfo ne nte se youth no se enye NDC ne NPP bi mu ye chada nipa bi obegina NDC enema to aba ma no ye baifo wa obegina NPP aba edini ma to aba wo ye baifo cause mo besa Ghana be koso ene din Ghana ne be chenye no ye sa be ko back to gold ghost chada ba yes eti obi obe to ma NPP obe to ma NDC o be baifo straight okay onye nipa obetima kuni physical ba o ntimi ntino o de mema accident ye po obi a obeye train kwan train be ye dwuma ye be feel well ye ma me nso abanchi mfiri sa wam emewu wankran kwa so ati ase obe fa train etini nyina ye nhira etimi de masem America kire mo no medase chada na eko se ni nya ye Ghana for de obi wo ho adi papa oni fi a ompe eti de mimi su ma adua me kire ni se ye to aso akoye ni te se de otisu no adwuma na oye no wie ye ni nam kromo ya hu se ye lole kwan ye adwuma bebre o mu wie ye te se we no tumi beto aso na adwuma e wo ho no ontumi wie te ofri so ade oba beto aso ni so no su ba be adwuma fofre de aboa ye youngis na wo gidie pa se Dr. Bawumia oba adwuma na o nya wie no beto aso de adenti no nto aso o papa ye adwuma na wo akwala oba adenti no beto aso o beja to o se misumi ko ye ma de foforo sa adwini de emboa ye te se de ni papa ye no ono akwala so ba te se de o beto aso misumi
adwi kire no. Okay, now ballot paper no that so say. Number 1. Number 1. Oh, number 1. That's number 1 na eko. Ono na eko. Ye pese ye ni bi susu. Ye manko school. It's number 1. Me ba chere ye si ana say eyeza. Eyeza. Uye mizu, uye mizaza. Number 8 no size. Ono na eko. Yes sem na ya ble. Na de nti na ma wo sisem yi. Ni enti ama mi sisem nu ni say kroma edin. Bela akosoro ye ka nyina nipa bu adua na sumosi onti obi a case. Na yeso ye ble okoto ade ele 1 cedi o kire be ko 2 cedi. Udi ba na uto a obi ba be to cedi boy edi no wajama no ko intemi so ba mi to na e ko mi mi manti me sisem no to abapa na mi wa to mi. Nti we sure pa say ye ria John Mani Mahama oba dollar no ne bo beba form. E beba form say mama wo na 4 cedi. Oja na 4 say 70 cedi. Nti say obi ko na obi mbla. Omana ye timu. E was so hwe wa brabo asa na wa de wato wa ba. Say obi aba so obi aka do obi abeye. Obi aba so obi aka do obi abeye. Na se be ka fra wo be hwe wa brabo asa na wa de wato wa ba. Se ka fra ya gu hanu no ye se be yanko school. Free education na ye. Na bisa wo say omana ye to say you graduate mu a up to now omunye djuma ye de enye. Eti ya ye nam street no so no. E de no mo ma ye. Yes, be yagina ha na ye na ma ye to na ma wa no chese yanko school ye ko school pa. Free education na wo de aba no eye. Nko no be ko school na bisa so mo ko school no wi a edjuma be no ba be ye o man ni mu. Ye no na so mo ko school no kwa. Na o mo ko school no wi a na o ma san so ye de ba be ka ye ho a ye san so ye den. E to ade wa ha. Yes, system. Na o man so man be tumpo a eye djuma. O mu bu djuma na setima mu fo no nya djuma ye wo mu obi a ho be to no. Na se se hwe bibia rent boy de akodu. Se so rent dan kra nda form. E ti hwe ti be wo mu asana wa de wato aba. Free education de eye. Nko no be ko school. Na o mo ko school no wi a. Eduma be no ma be o man ni mu. Eno na ye de ja ha no ma ye to ne mo table so a wo. Nti yes same. Na ballot paper no ye ria John Mani Mahama oda so say. Number 8 oh. Number 8 oh. Enti number 8 na ma ka nti ma ko school kwa nti mini 8. Minim NPP symbol, minim NDC symbol. Se minim 8 kura minim chinie. Mi de besi chinie no so, minim bebia chinie ne da. Wo ka bibia o timi ka so ya we nam na wi aka dompe. If kura mbo no, o man pani kufo free so no, oni atama se bia besi so. Na ska kakra wa na mo de toto no ma. Afi wo pe do be di 4 years e ka 1 year, o ka che se wonya magic. Ana wa peduma mo bia de aye ya sa we nam na wi aka dompe. Ase wo ba da we no ma na wi ama aka dompe nti di aka no ne ye man fa bo ama bo so. Ne tu dompe na se. Da bi. Sebe Ghana fo ye nya jimi fo sa. Ya sa ko fa de o mama so ansa anya de. On se amla bio. Even though na do kra wontimi nya hwe kra no. Mi krom one is to one factory bi o mi krom. Mi fira jo so kwa so bi ho nom. O mi ye nkwala bia ne selelak no ma import de ko abrochiri. E do kwa epa ho so a free education mi mi gura mi ton pabo o. Anka me ba free enfa benya Prempe college ya de akọ. Ba last year mbako Prempe college. Nti bi o ka se mama ka so wasa ba bi wa sebe mi mum de. Ontimi ma bi o. If you do mama kwati mi oge wiase nyina bedi di atem se Ghana for yenwene. Obi a ba bedi president aka je awi na wi aka dompe. Wasa aka kwa so ya sa kire. Se Mahama ba wiase nyina bedi atem. Wiase nyina bedi atem ka Ghana for mo nwene kura because asem bi ani pa baka bia no e wo ho e bebo akire wo. Uko YouTube ba bia uko broche bia mo bo e kire se bia president we ba ni kasa ase no kan ye. So ati ase. Enti na do enya kura no eye eno mo de kwa so asot of dodo a e wo kura yi mu. If you mean ko ba bia ma tu kwa ko liba ma ko liba 2 times. Tell me ko liba asot of bebre edu nyum bo se nkwala ye games e parks so e wo fie ni ade bebre ba na do pension me hu sa de no ye de e wa ha sei. So ati ase no mo bebre school so mo sisi. Last week Minister of Education we use school baby stem school be school go me hu bi da you can say school Ghana ha na si enye na do na si a wo pira mamu no ye ba
Bawumia eso no Bawumia na so na nado enti mo gide o Bawumia mu se oba de na nado aye na wo ka no be je papa bi akufo ado ye bia Bawumia na tachiri even digital kra no face obi tika zo ba betade obeton baboa obetun botom no se sika ira se se ade de binsi obi ba ne sika gu no phone so ya no ayere opushi ama ho eno ma beble what you say ye ma sua de e kwa chire se wiase na digital na eko enye ma no abio what you say papa ne se de e beboa ti mo Ghana fo me nyina nto oba no e ma Dr. Bawumia number 1 on e beboa ye because mo se ne papa e che jo mama yesu me da mo me da ase ba je asa Mesi abaya tu nyina we na fuma NPP abaya tu nyina we na fuma NPP kura simple kura NPP ya fan hands ya fan form okay e form pa na ya fan we abaya funu no afunu we na de nti na ama sisi mo ka se Bawumia no ana ese mo pese ono ana emedi so oh Mahama o ma bi da ke we so o ma bi da obaye me da sumu rashes group on some ye kokko rashes group me hunam nyina aseye egufo adubai ana metimi da afan mu e ma me hoto me amekare yaba Mahama de wa moa me okay say enya akofo adu na ise ye de ni siso e Bawumia na epre eti wo gide o Bawumia musa egufo anu Bawumia na eko okay ya mo se Ghana de wa ba krom aba wo de wo tifie na mo nya adwuma na se Ghana de hwan ko abroche ko fa nema oba ya wo se ofa no 1 cedi odeje 1 cedi a oboka omko form de je mpemanim okay omko de 1 billion ko China amba so nya 3 billion na aman so ji kakra firima na mo kekam sa na ko me ko fa de 1 cedi a mo so baji 2 cedi no obeta no ato 1 mi bu a so ko bu obi sa na editi o man mu Ghana ndenye den ba kokura ba mi afa mesi ba that's it ala so Bawumia o say no ma it is possible say me jewiam a me brave man ba so me jewiam say bi o obi so oboa me na me wo yimi afi o ha obi mu o hiam na o de me ati ba bi pa me jewiam ba me man me ba so me janda me impress akura it is possible number 1 Bawumia me driver ni na me jano me driver ni o tete no o tete Bawumia niema o de ba no driver ni me chefa menya o mu ni se me chefa menya o mu ni se me bi license aye me license am ko no 5 years asanu me renew na me pay na me pede me pa kokon ketengete obi a me ha me ti aka ha singum me dan na mabeyen kokko so ati ase me pa ni sa me de me pay to aso it is possible Bawumia niema o ya no abo obi o ti akurase obi o tie kwase kwa no wanya fa so ati ase obi se kwase tu ohiani ekufo adu ba me san yakua me ye kokko adwuma e o village wasa tu kokko mu Mahama wo so kokko na 4 million 408 so ati ase and kokko bag e say so ati ase eti ye to aso it is possible e da say me ba che so Ghana had the whole West Africa swimming pool person pa Ghana to aso ana yes let's amemo we wo to yes I ento aso amona yede amona emunye be say nyoma ye basa and you to Ghana kwentimi handan yentimi handan ya dem ye didi one day ni ada so dem echen nti na Ghana han bibia boy den wo ye you to uti e cha ntimi nko fie ade so daga ntama to na de chance anu asa ato aso so nti amemo we de anye nti say system nti na UK for mu say economy ne nye no US mu say economy ne ye no akofa Trump aba ti Ghana han mu say say ye mu say economy ne nye no ye akofa de ya masaba back no ba I share say JM oba obeboa ya me obeboa beble because JM 4 years no obedi ye no oye ne ma beble enema youth for no JM time na de ma mbo nya den say ye ne eto ade na ne bo nya den so adam chen de enta ne eto ade ne eto na ska oklom ti ye ba klom na etimi ye den enyi ska de den ekofie be say di ekufa do time oba klom a who said that they obedi kwa na ho ayeden free education aba free education nipa bi nya bi free education obi go school 1 month and obi train for 3 months e ka
So dem chenti yen mienu no yenye sika na sika we botom betumi ahwe ma ti yen hia do be create na youth na nyesika ene yen hia anye de odi free education eba ti ba people no da so say order number 8 number 8 ne beto ma no yen kotoma number 1 kran ba bia track ne ba bia de na ton dami so afeli minti bi dan pani samo me be wi asa me cha asa me to aba me hu aban a wo campaign channel onko ono ana ban ono na di 11 bae 11 no so no asa bo be yefro wo ye youth a e so dwen ho wana de betting tax bae wa hausa ba so be yefro asama kro kaya me twa me nsoma me se ntoma ba man say ye gusa o say enemle mi yi tax ne ne we ni free so a wo say na so yi free so a obeden wanya manifesto atro that means why na service onwe ya ho that president onye leader so be di anim because we ye wa bonnet so wo bibi boya ne a free so nya ho he ha yen wa dem che na wontimi nka say ye nto aba ma ho ansa na ewi a wa sa be den abeyi afiri ho ade a wa ba na de bae te me da say me wa cho abai aye betui se ne ye sisemu ana ye to aso madam ye to aso na papa ye bebrebe yi ye pedam biem ehiafo ba ma ehiafo na mesese omu yi ne fi so a wan sha wale spaghetti be ye nkokofuo enti mon to aso pa sha mimi ko SS no mi ti admission o enso na free education mi ba okobi mi ba for SS3 na ke say admission kwa nka minya enu kwa keke su mi bo papa na hwan ye pa di en o ma no bie no no ba be sisa kwa na ye kwa yanim enti mu de emo ode mu say it is for your friends it is possible nye na mu de mu sin kuko ketenketete mi tu mi han obi fie me de dia akodi nkuko buo akotu obi fie edi kuko betu me enti mi prefer education enu na babua na ma enti mi mwa enne emu etina ye be wie na Bawumia oni number 1 it is possible na ye ni leader ye jubilate Chon pipi de ye pa obi abaka san pipi abanya no ye kwasi papa obi abaka she pipi abanya onye collect kula ye papa ye collect oye dio obu ma ne collect ahwe masuku ye na me kwa mi to ye ni me kamini scam de be ko wa ya dia ba ma ya to biam yo mami baba shawe ras hello me pa to mi de mi sisemu asini se mi to jewels mi niamba no ye de dollar na efa Bawumia ba yo so be so dollar mu na dollar endru 4 cedi se dollar was 17 cedi kupa ye de bo asu ye ton 20 cedi kwala ye ko school bi na obi ana to mi to mani ba ye de ko school mi be ko SS3 bi o ko SS o ko 1 month o be 3 months mi di no ko studies a month bia ya 3 million o mu mienu mi tu ya 18 million o mu ye ntafo ti mi dia mi bre e wo madwuma mu ti mi dia mi sisem mi kwa mi sisem ankasa mi sisem ankasa ba to order number 8 order number 8 onu nko na me pe number 1 because of the free SS they brought in. I mean, it will give us more encouragement for our children's future. You get what I mean? Those who cannot afford to go forward for higher institution, maybe TVET is around. They're going. My last son, he has finished Islamic secondary school. He has finished Islamic secondary school. Now we are waiting for his result to go for engineering. This is what she chose, and I love that. And the lady too, she's now in Sweden, nursing training, which is very good. All that from the free SS. Assuming you have 4 or 5 children, and then maybe your business is not going fine, and you are going to pay each person for 1,500 for school fees. Can you afford? You can. That is why I choose number 1. So, Daddy, come here for you say, free education, you know, ama more consider anything. Move free education. They say, oh, no, dollar cost us. Money more than sikani or money. Dollar cost only there.
And yeah, a mining fault. And I am missing fault. Okay. Why fault? Why fault? It is the whole Ghana. Okay. Number one, our import is higher than the export. Okay. So definitely the dollar will depreciate from the World Bank. You get what I mean? There are certain goods that we don't need in this country. We have to depend on our own product. But how many Ghanaian patronize made in Ghana goods that we can boast up the city outside to gain its position? You get what I mean? So the politicians themselves, both NDC, NPP, they know their fault, but they will never tell us the truth unless person who read much about Ghana economy. Yes, you get what I mean? Yeah, I get it. Because the dollar depreciate, the cedi depreciating from the world market is because of our import is higher than, the import is higher than the export. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you. So that's what I know. Onyame president Braro. Watimi ayen hihye ama Ghana enkofo ehunu yatache ama enioma awaye no ekonanim so ati ase hwe Ghana kada number omiaso a ode bae interoperability number omiaso a ode bae ama sese ama movement no aye easy hwe GP address and school for ya omoye ubai obitimi ebo e friends address ni shema ukọ haneka so bi a wonim ho oma be ma direction e de wako itujwe say nipa we ya o deserve 4 years na oma no pese de masa anko for 13 itime de me bompa ye say sa Dr.Bawumia no ombra no medi oma ne so na ye sa akoyachi esa akofa NDC ene jo Mahama na obi a ofri atreba no first one no buy no some mistakes na ono ye no oso oba be correct no e de no be ye ono ankasa ni sika ni selfish interest in tin oba me na me ka cho say se tie mistake ne de mana e mati bi obetimi atua ne ho ankasa $2 million e de go ono ankasa na account so me nka na da so ati ase ye de o manage ne sa for 4 years oba be ye vice presidential candidate for 4 years what you say ono kwa ni the only president ono ankasa na yi the chairman the boss Prof Mills the late what you say o set committee man no e dey investigate no so what you say it on the corruption ni nyoma o ye dia ntasumo so what you say ntino ene kwa say de o man no e she NDC ni John Mahama ensa okay me da say okay what ka say okay Mahama e ba na say Bawumia to aso yentia ye to aso no say Mahama de otumi medi Ghana so mayeda because yakopon mana opportunity kese pa no ye vice eni na say nu na ade ye chen ya no o hwan ye president we opportunity kese pa yakopon de man no na so wantumi handle opportunity na nyame de man no yentia wantumi handle opportunity ni say enu ma na say o man Ghana etumi hu say Mahama betumi aboa o man no wantumi anye just common light keke crampo wantumi fix light ama Ghana for o Ghana for de sumu na ade a Ghana hana ne board dem pa ewo Ghana bi go Ghana for unye proi Ghana for ho proi ankasa dentia wo se wa de Ghana for mom ho pro okay it is okwa demonstration eno ma ye to demonstration pa powder shishishi ni bi ye mix se ne de amana de asra wo ho me madam fubi okoto generator or the singing room okoto generator ade chi na wawu generator oshunti generator no ekuno eti Mahama nye obayi president ete obedi Ghana so Ghana for nyina obekunkum yai because all the aho kire any or how any kombe kunkum yai eti mesra mo Bawumia ye toaso akoyanim ono ne de Ghana hye ne sa obetimi aboa wo ma no hwefi education na wo ankasa po wo awofo wo Ghana ha na wo fidi wo makrampo a enye yize
ma na wa hwe Ghana for pempe uko school a enipa wo school dem a Ghana for enkwala bebrebe na ye mo aduane adi anopa awia anwumre no mu didie na Ghana for no bi se omoba ko school a ekomo ne om ha na ka kiro me akasa me kosra me ba o PTA e wo school aduane akwara ne di anopa awia ne anwumre no eti me kire Ghana for se free education e ye kama papa abo o ma ni ye Yezu Ay, number that say. Number ni 8 wow. 8 na. Number me ada number ni 8. Dia number ni 8 ni say. Friend say de ni ma ne say. Obi ubeye wedwuma. Na su 8 years na. Esa wo. Na obi so bra. Na wo de wa ba be ye wo de. Buy you see free HS. They say free HS na ma ye bre ankasa because on mine na ye wo mu no say akoto bi enu free HS lo bi nka senye ememu ewie free HS omu na obonti no omu na mbeta se omu ni ejuwe bia o ejuwe bi enu ho ma wo mu e na omu sia bet bo e na omadanya krofo be wa plaketo no nipa we want to know free education free education ne ka ho because o feel say baby we do baby we ko suku akodu e say o pescation go to we nipa akọ free HS wie we need baby aye won ko sia san no edu baby a o ko sia ade e bia se ne be obetime twa no ho ahyero se ne be obetwa no ho eji ne ho free e bedwem ne susu sika ne bi ni ho owie no wedu baby e se o ye de o pesika edi gu ni goto susu sika ne bi ni ho eti adwen foforo aye den abani tirim enti bibi esre ye penyifo ne se Mahama omma edmi bibi first na me se de nyiem ye ka se ememu an youth nu enye edwuma na eye me nan na so afine me hu se ye no kre e se youth nu enye edwuma eye wo wie FHS kwa cover se wo ebini muti ma me muti nye ska mo mu covers enu echi nyina no ebinye ni nyina na sa no edwuma wo mu obi kwa kiro aba eti ba ma John Dramani Mahama oba obeboa ye oba wie de esre omu se oba omu aye we dey say NPP obi bi sombra no beto asese say omu si 5,000 ewie school ewie FHS e na aya faso ama sa 5,000 na o si omu ewie da aya faso ama ne dey djuma na omu ye sese e o man no enti say no Bawumia e fa na say John Dramani Mahama yes sam wo sa ho na ma dey ntia yes sam enye bibia me ana mahwe masetenem na me to ma aba nti se ne obi anso hwe na setenem na de beboa no nso ato na aba okay na mama free education unya so mfa so bi free education there man ka se nya na mboa eye ba bi adu no e wase yes sam free education ye ni nyina echi na wase yes sam na wogidie say John Dramani Mahama ba free education obetima ye bibia obeye bibi on timi nka se obetwem bebre na adwene se oba obetwem ba mi de mi gidie ni se Mahama oba ontwem okay obehye ne kana fi se bibia ni ho Ghana ye be ya enka hoda nti ebeka ho mama Yezu ana se yeshi Yezu na renti Yezu yi adenti na Yezu abato ye ba betu yi adenti na Yezu me kadia Yezu aya mame okay nti na mse Yezu yeza Yezu aye den wa ye den na ama mame waboa me bebre because me kire mu a me ntimi kire mu nwie waboa me pa to Yezu yeza me de yeshi okay say no yeshi rado because they say no wi ase no bebia ye din nti ye toa so number 1 ono ana eko
eti mommy o ba je say dollar na say e kosro sika eni o man ni mu aho kire say ye fam ni na eye ba bia nya MPP fo aba ye ba bia nya MPP aba debi na say me baba akoko South Africa wo ba wo si e ma eniema boye din papa enti ba bia o ma e di say ade achi a e ko nyina no ye ko yanim bibia ni ho no mo e ba fom enti no ye toaso me patch 1 that's so one first no aneko yes sem no aneko another papa wa wu ye toaso my madachi me fitiko 4% MPP me nya ahwe so free education nyanka amobro wa for me ko school na some people dey na ye fish nkrofo mu ni bi na ehwe ekofo ekoma mu ni bi obi wa ko hwe ni pa be 10 me MPP strong free education me nya bi ni baby nya bi so madrasa ekura na ye so me nsa tima Bawumia pa ade papa wono ana eba ye toaso me say me ye so me sakura me tima pa number 1 papa ade pa wo fie oye ye toaso bisa me na more questions ayede free tete me was 61 me ma me ka say Ghana ayede ewiase ye de besinde me ma me was 93 still ye see ye could never forward never backward never ye ko yenim ye nko ye chi nti wiase de ne free tete me ma me wa nya 93 o me sha no de wiase de besinde ewiase de wa wonyi ti wiase nya de awie ye se de wu wa na ya bofra wanyi akakra na ye de ko ye nya bedu se ye nko ye chi John Mahama e ba na say Bawumia na John Mahama de no obeye e de no obeye dem wonu anga sase 4 years en fa anya hwe me wa ka onu so ni 4 years oba be di 4 years de no de ba baye wo se ye man honi mu wo se oba ye fa 1 year man honi mu na saka 3 years obeyi ni ministers obeye no onwe ma so wo ye te beka na me ni de bu oman no so just here e kwan no mu ni adade da ban bia ba wa bon kra wo ye bi ba ye bu obi obebo di social intervention social policies beba and obi abe benefit owi akufu ado the free SHS the biggest policy or the buy or buy at least obi benefit e ko ba bia the kwan hospital na that so obi aba oye bi so just here ba me so ba the graduation now no so dey ba no so no ogina so e dey and or launch can they say electronic car buses abai no launch wa denta I don't know if so man ko maybe say come dey wo mo nya digitalization ni ba okromu ya e dey ba kom wo ye ahanum kwa ye tin ye example ya tan 8 years obi aha ye MPP bas NDC win ukom banku o twese kan fu choko ye be no otwitwa ya pata nyina gu fom ba kufu ado ba ya tan 8 years obi anya obi ahwe wa hanum so ja no ye hwede to aba ye nto aba se wo na me NDC ni me ho anwe ye de ho na mo it's possible no na ko na ko mu interview no maybe panoda so say number 1 e wa no benim ba bia so ja se to mo do mo nga no mbe acha onisa 89 na na be CSC so ja se red blue and white it is possible now it is possible now oh ye hwe MPP ono na mamu na enema oye no e benefit Ghana fo nyina e ma obia nya bi enya ne chefa ewom so wa me NDC de me hu ade bi o mo be ye o mo se kwan o ye overhead ne ho circle ayi interchange ni nyina ban bi aba wo ye bi ba ye pe policy bi a oba ye be ma ye nuanom a o mo ntimi nko school mi say me family me ma me side no obi enu ho ko senior high school so me say man ko bi ba he MPP ba me wo fasefo nyina akọ di se kra obi so san akọ ntimi mpewe na me pede yan so e kom de e du obi a wo bre o yere ho ye adwuma unya aduane di so wo mo se kom de mo ntimi ntra Ghana ha o mo ye de bari o mo mfirim o mo bi ase kom de ne bia ntimi ntina me didi o se du asema no fufuo na madidi ma me ye madwuma anya obi na me nska me pede ye ya me nya mfaso e wo so o man mu because o man ni sika no ye nyina ye de ese mo di ye bibi ema timamufo no yeso ye de ye benefit ye no ntina me tuma aba ma MPP because MPP ba me so me nya mfaso e wo o man mu so obi am se sika no ema nipa ba ko se sika no no nko ankodi so sa enti mo nya de e be
benefit nipa na ma yesusu yenya bibi awusia na chese ha na bebe ma ye kwan e ma ye de ye manfo adwentwa ye beje ye eno e de ba be somo e wa de party bi so me sure say oba so be share ama fofo anya bi ahwa so like if ma ye ja comment comment section one me di bi e ya kosi aboaje wa akumi the show sister tap send adaroma and aboaye ama ya beje manfo adwentwa mo ma bye. A very big hello to all our lovely Tap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Tap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Tap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Tap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Tap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Tap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Tap Send. Papa no.